Starteruje da pusti nadmetanje Armela. Da su Lukama grla broj 5 diktatka i je Miloš Kovačević. Nekolicina grla skače pre starta kada Zoran Ivošević bude spustio barjak, to će označiti početak trke Armela. To su upravo desilo pre starta, a sada su se ispravila grla Miss Germany i Don Michele. Imali problema sa kasom, na čelu je noćemo skata Rexa, Vladimir Obrilićem na sulkama, ali Simple Solution uzima lidersku poziciju. Polja dobro kasa, Inquisitor sa Zoltanom Ožvarom. Da se opet zakačiše, to niko ne zna, tek Miroslav Merković sa tonom u galopu. Na čelu je noćemo skata Rex, u galopu Simple Solution, obilazi je s polja Inquisitor. Na drugoj poziciji Diktat Kai. Na trećoj poziciji bi trebalo da je Pipi Dugačarap. Trku vodi noćemo skata Rex. Nije to Pipi Dugačarap. Jeste to Pipi Dugačarap. Trku vodi noćemo skata Rex. Na drugoj poziciji Diktat Kai. Treća pozicija za Pipi Dugačarapu. Na četvrtoj poziciji Inquisitor. Peta pozicija Wizard Renner. Šesta pozicija Simple Solution. Sedma pozicija Axel. Osma pozicija za Top Guna. Na devetoj poziciji Daytona, a potom Don Michele. Odustala Miss Germany. Noćemo skata Rex vodi ovo nametanje, druga pozicija za Pipi Dugačarapu, kao da je izvukao čepove uši u diktatuka i Miloš Kovačević dobije i prve korbače, opomene grlo broj 8, Daytona, diskvalifikacija zbog galopa, trku vodi noćemo skata Rex, polja napada Wizard RMS je na drugu poziciju, trku vodi noćemo skata Rex, Wizard RMS napada noćemo skatu Rex, Wizard RMS ili noćemo skata Rex i dalje čuva čelo. Na trećoj poziciji je Pipi Dugačarapa, četvrta pozicija Diktat Kai. Iznutra noćemo skata Rex, druga pozicija za Wizard RMS, na trećoj poziciji Pipi Dugačarapa, četvrta pozicija Diktat Kai, peta pozicija Inquisitor. Trku vodi i dalje noćemo skata Rex, posljednji napad Wizard RMS, iznutra Italijanka koja dobila sa Peninskog poluostrva 61 s polja kasa Wizard RMS ima više snage, Wizard RMS i Vladan Popović napadaju i preuzimaju lidersku poziciju, noćemo skata Rex, čuva drugu poziciju, treća pozicija Pipi Dugačarapa, četvrta Diktatka i peta Inquisitor, šesta Top Gun, sedma Simple Solution, osma pozicija Axel, deveta Don Michele.